Kabe. Nasıl? Što se to izdvajaš? Ja bih čestitam sebi i svojoj supruzi godišnjicu braka. 7.7.2007. Danas je 7.7.2015. Nek nam je sretno i hajde. Ajmo mi hodat da vas ne možete zakasniti, pa da vas sam drugi rekao. Sretili smo Ankar, prošlo kako treba. Nije bilo jednostavno, nekima je bilo lijepo, nekima nije. Anatolia now is the capital city of Turkey, Ankara. But before Turkey, Ottoman, and before Ottoman, Byzance, and before the Byzance, the Romans. Na festival općini Keçiore. Kako smo liktarili da vidimo gdje ćemo nastupati. Ostatak atmosfere će vam prenijeti novi kamerman, znači starog smo prošli snimki, deportovali u Australiju, ostali na doškolovanje. Masim salam za našeg grijata. Seyid Ali poz ver sol tarafa. Sevdiğim vardı, ondan mı bakacağım? Ramazan Şer. Ya bilemedin. Sen de bilemedin. Hürrem Sultan'ın güzel iksiri. Oh, ya. Neymiş? Hürrem Sultan'ın güzel iksiri. Hadi ben gidiyorum. Oturun gençler. Yanak kuha o. Furkan geliyor. Nere olduğunu husus öğrensin diye yolladım. Kadın götürürüm dedi. Geçen sene de Cuma'dayım yapıyor diyor. Hvala ti puno. Terminology pod ploca. Nalazimo se u Ankariju. I dobili smo da pijemo sad šerbe uz ovo, lokumčić neki. Uglavnom, interesantna stvar. To je neka kuksno i servira. Uglavnom, nije badava javljanje bilo s ovog mjesta. Uglavnom, lijepa je, malo.
beduinskom šatoru. Čekamo kavu koja se pravi na pijesku. Na pijesku, oko bužara. Mirše harse do ovdje, da vidimo o čemu se radi. O kafe, Ovo je inače bakreni pogopac. Isponijet. Stavite sa Isponijet. desne strane, molim te, nemoj, pošto objašnjavati šta. Uzeti desnom rukom sa dva prsta, ali moraš ovo na prstima, da se udario prije pol godine čekićem. Praviš se, dakle, kičma mora biti ravna. Ne moraš pričati od čega, to znaš. To, uzimaš ovo, nakon, da stoji u ovoj ruci, ovo, Gore, meni. Alhamdulillah, jes, ne moraš reći ništa. To je to, dok se dno ne ukaže. S obzirom da smo imali sad potpuno netačno objašnjenje ove kave. Ovaj čovjek je prvi put u Turskoj, ja sam bio već dva puta i ja malo bolje. Ono što je jako bitno, da prije nego što pijete kavu, operete usta ružom. Nakon toga, znači, ovo se ostavi ovako, ovo mora biti ovdje, znači, i morate zanoktice imati. Znači, ako nemate zanoktice, ništa, i... Amazing. Truly amazing for our friend Rian in Australia and for Hassan in Kentucky, but Hassan ćemo ipak na bosanskom. But for Rian, this is Turkish kahve. And you thank God that Rian is not cameraman anymore. Big salam to Rian, Hassan and to Vedad and to all of our fans in Bosnia and all around the world. Odlično, maš, super. Načo, sviraj Bena Lari.
Çağırıyor yüreği. Teško je, Resule, što smo duge godine u zaborav bacili, otišla nam odmah krije. Medele Mustafa, Seyyidele Murselin, salli ya Rabbena, ale nuril mubin, affedele Mustafa, Seyyidele Murselin. Shiva
Çok teşekkürler. Esselamu Aleyküm Keçeli. Evet. İstanbul'a aman, aman İstanbul'a. Već mi žao Saraj, Bosnu ostaviti, Bosnu ostaviti. Već mi žao Saraj, Bosnu ostaviti, Bosnu ostaviti. Put putuje Latifaga sa Jaranom, Sulejmanom, sa Jaranom, Sulejmanom. Dobar nam je Jackie Chan.